kusima bachogera Hub Products olw'okufufuggeza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyongyera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Olw'okubanza immunity yabe intact ninga competent netera HIV jam kunkatireba embeera z'okushanga oine cancer oli amazi gwa cancer then nobuko kuba kajuma kamwe kakaragaramu ujirota kana olwala HIV etakuchira then hati yakimanyisa ngu one aboja ngorede oine immunity nchi abwa cancer hati yanana HIV okutamuna kakaremejireta ekamara so oguyaya nanda kufuna CP ninga TB hanyuma y'emyaka ebira kwasebwe sirimu iwe emyezi 3 nojota nanga kufuna CP nachi. So in other words tugira fast progression of HIV disease of AIDS okusinga omuntu okubatine cancer atari mubazi kwa cancer. So akoniko kakwate akuna okubasa kuletera oine ekiroto ky'okwombeka noyenda kutunga okumanya n'okwega kuruga omu bahangu twegiteho aha puroguramu y'ebyobwombeki ahi turikuba ntutayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe ekyo oine kumanya aha kwombeka innovations buri izooba ensi neyetorora ensi neyirima ebisya bingi so ntuguma nitureeta design z'ezishemerire tunga obuhabuzi kuruga omu bahangu rero omanye ebihama by'okuhangaza ebyombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya eritaka rwaza kombekaho line sharosharo zishikire ninga waza kombeka omu ry'abandi ebyobwombeki niba biruhabo rwa mukaga shaha emwe zo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rw'okubanza shaha mukaga zihangwe ebyomunju nibimanywa mbeba utabajuka mbere utabajuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano omusya obusaasi bw'omukazi yayamba era ni watemba basa ine kutia onesto yebuza omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebiturikubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwa eki kiteta n'ekikazi ninga n'ekishiisha n'omukazi bambi hariho omukazi arikunuuka ekyayi arakuriya takuzagaruka noma wimbase kwata okoraki kasho omukyeka gw'abagyenyi hanu ukoraho ki nanya ninkuze kyakuyamura mweze shani ki iwe entebe nashitamaho kunara nareta akaceka nakataho nabyamaho nakora omushango iwe sho nositama mukyeka ugaruka ositame na ntebe ero ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu niguba guruhabo rwa mukaga na Sunday shaha 3 z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rw'okubanza n'orwa kabiri shaha 9 n'ekicweka zihangwe otaferwa omuzano wa kukiroru kuruga omu bakigezi Universal Actors nokora burka eine ebizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo bitu obwatuma omutabano wawe ngwashishe fike yabangi biyo ko maro tasisiro wanje iyo maro tasisiro yakurire shano hasa ninga okuna twara niyo nkona kufwa tokareba abatumina bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi bina bakazi 8 baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owa kukiroru nugwo muzano ogwotashe nehinda
Odia ha TV wesna kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brand erizuba netubanza cyo kwikumunebiri 2025 heshaha nebiri ezomwe bazireka tubayisiye bijamto gwa makuru ntujagaruka turi kubayisiyaho amakuru ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho twengeze enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozerwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire kireki President Museveni yahigo kombeke kishayi cyenyonyi Nyakishara Mbarara. Okuza ekiro ky'akakoko ka sirimu gavumenti yayanjura enteekateeka y'okwongera kurwanisa akakoko ako mu ihanga. Okusharaho obuyambi kwerarikiriza emyanya erimu empunjo muri Isingiro. Tukatandika omwaka gwa 5 na 8 n'eriizooba ntwakire empunjo. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire ombwijire. President Museveni eriizooba yabanza mu district ya Rwampara kandi yayakirwa enkuyanja y'abahadza Chai Bujaga muri Nyihanga Buteraniro Town Council. Okuyagamba habintu NRM kozire nebyorekerire kukora omutsanje kirukwija nuko kubashaba obushagiki bwabo. Gordon Mutima Kapa chairman wa NRM mu Rwampara yasima President Museveni abwo kuba district kandi akabana sente zo kombeke byombeko bya district. Abebembezi bamusima abwo kuba hebyoma byo kushare nguto sente za PDM nemyoga amarwaro mu Rugombora hamwe nebindi. Secretary General in the interest of time. Konkati chine chizu independent. Gordon Mutima Kapa chairman wa NRM mu Rwampara yasima President Museveni abwo kuba district kandi akabana sente zo kombeke byombeko bya district. Abebembezi bamusima abwo kuba hebyoma byo kushare nguto sente za PDM nemyoga amarwaro mu Rugombora hamwe nebindi. Secretary General in the interest of time. Konkati chine chizu independent kuwa kubasa kukigambaho NRM twabestine shonga twabe turyo mucheka. Aba bamuisi okora koransi ya Rutimwizi Kabuyanda hamwe ya Nyakira guje bugamba Rwampara ezi yabaraganise kandi zirayongera entunguko mu district eji bayongera bamushaba mizi na mnongo mushoza mwizi hamwe no kutungurirwa ro ya bugamba health center ya kana rikabirwa ro ya district arme mahanda yitu eyitwena ngwemwe e government etari kubasa e nentindo zigumire kora tugihereze ministry ya works ibase kutukorera ecyakasha nka institute yitu ya farmers Rwampara farm institute tujiharengo orwa district tujitarengo orwihanga lyona twinirwaro ritu lya bugamba ero tukushaba ngo ebe district hospital akuba entambra yensozi na nempanga nimbi so tushaba ngo irwaro eryo tombeka osieta mpango na maternity ward mpango tubase kurebeka ngo twahika kintu changu twine engudo ziti ibiri Nyakira kujubugamba kitwe mwizi Rutimwizi Kabuyanda President akasiraganisa kustera Korans twabase kuziteko mu National Development Plan 4 kandi entasi zabo zeyongere na norwa Kabuyanda hamwe na mwizi hamwe na n'umurti kiya kurutera Korans nashimba rweta ruti mwizi Kabuyanda nariyo kuba kutera mu Korans nshemererwa omukugamba kwe President Museveni yashobora binte government ya NRM kozire nebyeri kwenda kukora oguyagamba nangu tezibamushaba government neja kuzitom plan kandi ronde na sente zo kuzitera Korans.
President Museveni yayongera yahabura abanyarwampara okwenyigiro mu kwingo ko kutunga entasya bakarwa mu kwinjira enda yonka nk'abanyayuganda abandi bona ruhanga akatereza imigisha y'umutano rushanga mu mpanga harimo amaizi kandi ushanga hariho inshozi mbwena amaizi agari mu ruhanga wagatungika gaza rushozi gashikerere bihingwa ukweza inshozi ukuzura ukweza nzeza kake ukukira kuzakwereze nabo kini mashabo mureke kushisha imfunjo muzerekeze zimeze shuga zina amaizi rero tukore entekateka yo kutungika amaizi gakazarushozi rero tukashikera rero mukeza munongo ukukiraho NRM pate okwemerera obusinge bw'ihangeri emyaka egiyona Uganda nemanywa nk'ihangeri n'obusinge omu kicweka omu amahanga gataine businge gaine ba refugees babo baijwire omu Uganda n'abw'ekyamatsiko gaabo gari omu Uganda timbire nkaba independent okurekura aba bakwasire bendera atyo niko kwasa basingira akaruka NRM bendera omu butongore ati ekya independent tugambira abantu baitu ba members baitu umbazi gwa independent umurungi Aidan bataringa abebembezi mu district ya Ntungamo basibira abatura ab'ubushajici obayerekere President Museveni obuyabire naronda karuro mu district ya Ntungamo ebi nebindi babigambira mu rukiko rw'abanyamakuru aha office za RDC NRM bendera ahantebe zitari zimwe na zimwe omu district ya Ntungamo bagizireho rukungana n'abanyamakuru okwebaza enkunza NRM aha bwa rukundo hamwe n'obushagici oborekere President Museveni aha rwakano biyabire naronda karuru manyitu aha bangambire ngo rushenyi niso zikirizo y'abantu kandi n'amazumu abo kuba babantu tukabareta mbwenu motoka tukapanyisa maruko banatano na mushanju kandi zebirore nyingi na basi tamuna za basi so echo kikaretwa aba bacha persons abajwekerwomwe omwamuhinga yemerera bakurebe yabajwekera echa persons mushanju bakozora umurimo muhango bebari twene kitubire ntwenda ni kimwe tubente tutebo mugoremwe yo kugira ngo kitinsa president arebe ngo egine ntandikiro ntwenda kubebaza flag bearers mwena kureba ngo twena tukagezaho twareta abantu kandi nkitwe aba security buzimazi batine omuntu taratahire kandi nutsima mukama ngo tarona accident eyabireho ndakubasima mwena mwebare mukoreke kishani kirungi mama mutakabusa busubwa aba independent bareke kubabiha naba NRM abo kuba guidelines ninga amateka gitu ga movement gari clear wabo ryo wa NRM tukabo wa independent ba independence nibanyamwegenda kandi ni insima president weruka kuta Museveni embintu byone cyanyo kinkwenda ngumba shabe nk'abanyantungamo reka to making sure ngo twamuhakaruru nabwanyuma ibintu byito ito burisho bwona tubanza twamuhakaruru tumushaba twaheza kugira ki twaheza kumuhembumburiye ndena akabona akabona kugitwihuriraje bashazire keke yakamanyiso ka NRM akabas kandi RDC yabasimbura kuza kutaranga ibyaro byona barukuronda karuro kabine bendera hamwe na ka President Museveni umugandi abashubuzo mu katare ka korano ryabi nakamwenya hamatama banyuma y'amahega UPDF okubateramo ibitara ibyo kubingo mwirima ibitare bi bahirwe President Museveni kandi bitirwemo aba UPDF Engineering Brigade kandi umuhezo rwa mukuru yanga worembo rwambarare y'amatemba Jacqueline Kankunda nuwa bitongwize kandi abashabiro kubirinda basterame matara twayaka twabaje atakajiro watembe chikondo kwiba barubuzi vandalism umusirikare kibataraho bakaza kushanga akashange kondo mwabanuireyo mwabiguriza abashubuzi basimire President Museveni ahabo kubaha ibitara bitu bakino kubona bonesubwa ahabo kugira ngo bari mu cyapa cy'abandi no turiyo tugezaho development turiyo ku cyapa cy'abandi yego ambwe no mugeni iwo wayo yajura pro Aidan bataringa ya na Elias Rutugusa
abajubi mu district ya Kasese ne yarubiriza hanyanja ya George batongwizeho ehuru yo kwakira President Museveni hamwe nabo habine bendera y'ekibina ahabwe birungi ebyakoriri hanga ebabigambire obubabwineho abakuru okurwa mu kitongore kiri kurwanisa hejubambi hamwe no kuguza ebyenyanja bitari ha mutindo aha mwaro gwa Kasenyi mu district ya Kasese. Abajubi mu district ya Kasese hamwe na yarubiriza nyanja ya George batongwize huru yo kwagira President Museveni. The support of constructing a road to DRC which will ease the exploitation of fish and fish products to DRC, thus fetching a lot of money. Abantu itongo kumwale bejenso enyanja tarufu batakuveya nebiwe tukubeza twafi hapa stwine muyembe stwine edodo yitune nkukuru emiyembeze yitune mtomanzi mwagire so enyanza umuntu akuzanda nyanja okunaba yatumara twatwaraninga emyaro tureba abakama b'amato tweba omubaliya naro mushoyi twebwa omugurubizi akusika eryato abakusika amato twinabona bakinumbare babarahari akubona abantu k'obutimba. Lieutenant Joel warisimbura RDC wa district ya Kasese nagira ngo abateze bakaruro bunubwo bwire bwo kumanya hibatwire nibiho buhereza. Muganda agamba ngoli wa government give and take yotawala tobanjayo. Twagala olunaku luli olwa 15 tusagala otunule kintu kyonna bakafaananyi kamu wegende eno kakonge weteka mu basi. Ababwanyuma beyongira muhatano gwa Uganda na Congo mu katare ka Mpondo kandi Lieutenant Mase tukahirwa komanda wa Fish Protection Unit nagera nkwiha yagaruza katare k'ebyenyanja kurwo mu yangari ya Congo habire mpinduka y'amani. President wange okukiriza na supportinga akatale ne kakoma wano mu Uganda. Twali tetufuna musoro enguuto zifa town council yali efuna milioni 6 najja wano ng'efuna milioni 5 naye kati simanyi council oba collectinga sente meka simanyi. Sudanese, they were the people whom we think they will not enjoy the market. They had a lot of problems. They were reporting this and that, prices, all of that was been put them on the line. They are now okay. They have no problem with us. Omugandi makuru district ya Mtom Karuro muri Kabera aho abahagibe bamwakira na kari. Oguna habira abantu okurebeka ngo bahagera program za government kibahwero kurwanisa obworo. Twagira ngo umuntu akwate faraga bona bahagire mu mutogu abakunda imipira minyeto timu bagitera mu group stages nebe tine chance yo kuzafa finals tuzafa finals akaruru tukakahereza aka NRM twakakwasa honarebo asa kazora umuruhinda south hariho ndijo orukwija kuzayo akashyikirize akazora Hona nashaba abantu kwija mu bwingi bakire President Museveni arukuza kuba nashera Karuro mu district ya Mitoma ebiro bishatu byo kwezi kwa 12. konkandi yo nimba hati nyemerira kubagambira ebi movement mukama wit president ukwankwasize manifesto kandi bya manifesto y'inashomere ibintu kwenda kugambira movement ibyo kwenda gukora rihanga. Amakuru agasha kwa Gilbert Muhanguzi.
Rotary Club ekwatanisize na Mbara Regional Referral Hospital batandikire huriyo kwereza obujjanjabi abana bino oburwire obw'omutima aba batireho na health camp kandi abana barashangwe bino oburwire obu nibija kutunga obujjanjabi oburukwetagisa. Rotary Club of Upper Kororo, Rotary Club of Mbara hamwe na Rotary Club of Upper Kororo bakwatanisiza na Mbara Regional Referral Hospital batandikire huru yo kwera abana bino oburwire bw'omutima eibesire Keep the Little Hearts Alive. Uganda is one of the countries grappling with acute high diseases or high rates of diseases in children below 12 years. These are fevers that are treatable, but unfortunately, due to the grappling healthcare system we have, most of them actually don't see their 5th birthday. As Rotarians, it calls upon us to dig deeper into our resources, to commit heavily so that we finance a budget. I think the President says about 700 million shillings. But this is the rent that we are paying for a little space on this motherland. Aba batandikiye n'umurimo gwo kutahaho kuragurira abana mu irwara Mbara Regional Referral kandi bahireyo na mwabikwato ebirikojenisho bwo mu kuragurira abana aba. And so these 3 clubs are collaborating to ensure that the children who have heart ailments in the Western region have assistance, have aid, are being checked so that they can check for any heart diseases. We also engaged Uganda Heart Institute and we came up with very critical interventions that we think if this unit is set up, it will go a long way in building capacity, improving capacity at this hospital so that the cardiologist and her team can be able to extend these critical services. Dr. Elias Kumbakumba uryomushawo wabana na jango mbaro gw'abana bari kurwara umutima n'ugweyongera kandi bariyo baza no kunduza wadi y'abana kugira ngo abinakize beke babe nto bajanjabirwa. Nza no kutandikaho plani yo kutegura icyo kimwe cya ward yiti y'abana iswe tatoto ward kugikoramo aho kureberera abana abintu bw'umutima kugira ngo babizire umwirwa. Atkunda reka tumereho tugaruka nagarukurataho. Agarukurataho aba MTN batongozaho enkora ya MTN Momo Agent Loan Marketplace kuyambaho ba agent Asia. Those ratios get up to 30% in Europe. You will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukwereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33.
kuri kubujwire je turikwetaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwiye kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe izimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'iri original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuletera igitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi na higuru okumara ibiro bishatu 2012 by'ukwezi kwa 11 2025 chenjo jo mu cyayi 15 by'ukwezi kwa 11 chegego mu cyayi 16 by'ukwezi kwa 11 mubendo mu cyayi tizote utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha mune 15 kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereke bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano okozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batumo kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pension na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Noireji, Jemarari Gogo Country Hotel and Cultural Center, omwanya munuja kujya highway, ogo kutunjiro cha mushana no kwegarura mamani. Ebirabi na byo ku 12, shemererwa by'inshogoro bya Nohire, omutezo wa saxophone, hamwe no muziki gwa DJ Hardboy. Aha Nohire, ijoga ashura na beka yawe, obwe halo live band na ba DJs abakabi. Ebirabi na makaga Boxing Day, ni Gogo Kids Festival and Family Day. Izoba ry'abana kushayaya, bakazana abanyabuzane n'abanyamikago. Rero kusibura mwaka, twegitebirasha tunechimo byo ku 12. Ahagwizo bagegenzagwa otebigo fireworks hamwe n'abeshoboza ryenzagwa rero twacira mwaka gwo 2025 mu style ahakibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje nibi 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitaryewa ebyo biro bikuru birakolebwa Christmas Bunyaruguru Development Sako yakuretera ishitereke nyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu ebiro bikurebi sheberwa n'abanyamukuru
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nabatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina note rukumi. Ogu mwaka gw'2025 Christmas reke kugendekereje wowe na rukubikana ruhira mireni ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwene yaba leta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo rwiguga harimo kamasimu ebafu isabuni nebindi birabanya mwinji eco bakikora kwena ngo bashemeze mwena ubwa hatari y'amataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ubwingi bwa sente zorabike ku rugano twari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'ekira becora atunje kandi sente mazi byazawe nkaburije ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagendo mu mbi ubabwa kiburu kwate sente hingire itoya kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho norondo mwanya ahubwo aje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens za mutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkori yo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 25 webare kutorana Rukiga Sacco Limited emyaka yona nko mulingo gumwe ugo kwebaza twakuretera promotion yo kwendera umwaka yetunzire loni kari miliyoni igana umubiro bishatu byonka ahamagoba gacendezibweho twine loni zi kezo bushubuzi ubwinji no bulisa school fees amashomero amaramizo nebitongore bindi ezo kutungura mutindo gweka tanka za mizi boda ezabacyara neminyeto muri branches nka Muhanga main branch Kamwezi Rwamucucu Kashamya
Nyaruziba, Sizi, Kabare, Rukunjiri hamwe na Rubanda. Urabasa kozese simu okubika kwiyayo no kushashura loni tera star 294 star 2 hash okuratire ndagiro. Twine accounts ez'abakuru hamwe n'ez'abato. Gureminga betano no kwiyongera higuru. Usingure bihembo aho naho. Esimu noti 3 25 2 5 na mwenda. Korukayo omukahumro omuganda makorera izoba Uganda yayegita amahanga gandi omunsi yona okuze kiro cy'akakoko ka sirimu ekirukujaguzibwa buri mwaka kandi rizoba cyajaguzibwa omucishaye cyakizinda omu district ya Bushenyi. Izoba eri niriteekateekwaho n'ekigendererwa cyo kwijuka amagara ag'abantu nyamwingi abisirwa akakoko ka sirimu okwetorora ensi yona. Izoberi rikatongozwa ekitongore cy'amahanga geteri n'umwaka gwa 1988 n'ekigendererwa cyo kwijuka amagara g'abantu nyamwingi abisoga akakoko ka sirimu kwetorora ensi yona hamwe no kujanjaza omuranga gw'okukarwanisa. 5 pillars of 5 objectives, whatever we may choose to call them. The first is to engage men in HIV prevention and close the tap on new infections, particularly among adolescent girls and young women. The second is to accelerate implementation of test and treat and attain the fast track 90-90-90 targets. The largest grassroots mobilization campaigns for HIV intended to provide a platform to raise awareness about HIV and AIDS and honor the lives affected by the epidemic, and thereafter takes place annually every 1st of December. Emukoro y'omwaka ogu yakorwa mu district ya Bushenyi kandi omuhwezi wa mukuru w'ihanga retired Major Jessica Rupo niwe yajukira President Museveni owabari omugenyi mukuru. I am informed that Bushenyi district registered 250 new HIV infections last year alone, and HIV prevalence rate is 8%. My message to all the Bazukulu on HIV has not changed. HIV is acquired through risky sexual behaviors. Waraka kukaka achenire tujombuchwe kabutana riga tuliyo tugendo misho abantu abaye bari kuzakoraguza umwaka wa 2023 bakaba ari miliyoni 3 bonga onkatu no burra ngo abantu abari kuraguza nangwa kuchale abari kutestinga nibashi kuchebeza atugamba kuchebeza hatu bari miliyoni 1 kandi nchoreka ngo umuryago orukuza kuchebeza washango biraka ko kasirimu batayibanje amasuko garuho okutwariza hamwe ombazo kutwine amani kakakoko mu mubiri gwawe nukubasa kukarwanisa usigaze buke munonga butari kubasa kukanga. Ogu yashoma ubutumwa bwa President Museveni umuyayanjurira enteekateeka etirweho gavumenti okurwanisa akakoko ka sirimu mu ihanga. If a mother is HIV positive, she will be given HIV medicine to prevent transmission of HIV to her unborn child. That way, we can close the gap on mother-to-child transmission of HIV in this country. Ubwa hati n'obukirabe kirungu Uganda ejerizeho kurwanisa akakoko ka sirimu konko kucondoza nukoreka ngo nakaceyongere mu minyeto hamwe n'abashija b'emyaka ya hamya ahabwa TV West and Air Akiza. Empapwe z'omunsi yona zishabirwe kurugayo zikirukanjira empunji zirikutura omu irindiro ry'empunji rya Nachivale Refugee Settlement Camp omu district ya Isingiro. Monica Mucha, or commandant wa Nachivale Refugee Settlement, nagira ngo kwiha amahanga g'abajungu basharaho biyambi ngo empunji nezitura omu kubonabona.
empunjiteri yosara n'ubungi bw'empunji abari kwingana emitwaro ebiri kashanje bishatu abari kugwa mu mahanga garengera 10 bitu benjo muri aba nibarugwa mu ihanga ya Democratic Republic of Congo. Nko kunabagambira ngo tukatanduka umwaka gwa 58 nerizo bantu twakire empunji hati twine emitwaro 20 abishikire na Kivari eco nkikwereka itakere twabire twine 71 square miles tizika expanding gani zezo situire nizigibwa hempunji so ebintu nchoreka habireho challenges zamani ogunenjagira ngo ekizibu cyo kusharaho obuhwezi kikanyise bingi na mnongo mbana bingi matoruko mu kampu baza kuyayana mu town Kambara isinjiro obarukuronda sente challenges bireho obuyamba butubire ntufuna kurgo mu UN bukacendera tubwakirinka buri kandi obwo buyambi bukanu tuyamba mu ngeri nyingi bukanu tuyamba mu marwaro bugaka butuyamba mu mashomero bugaka butuyamba aha antunguka nko kukora hanguto nko kukora byombeko ebyo byona niho byabire esente zo zirukuza ekizibe cyhona na jangu kikanyise nibura rimbazi omarwaro umdagana Kibare abashaho bakacendera ebikushoma ebyubuyunjo ebinabyo berukobe inamba y'abakozi ikacendera abo kugira ngo sente zikubashashurana n'ibyo kukozesa bukaba zitakumara waza kubona sente zitufuna na abantu abakwetaga gukora imirimo kandi abantu bakacendera umukore imirimo ahibakwemba kore imirimo ejo ushangana cyo cyaretera abantu ubutashyikwa na n'ubuherezo buturukwetaga. And also we are also seeing a challenge of infrastructure, mainly the clinical infrastructure, because in OPD we have seen even floor line cases, some people are lying on the floor. But however, this one very soon we are working on it because EU Flex Fund, we are having some new infrastructure coming on board. Frank Warusimbi omugambirizi w'ekitongore ekiri kureberera empunji cha UNHCR nagira ngo ebizibe bintu byongera omyanya itari munemu na munongejo eri kuturamo empunji. We've seen people struggling to get water in Achivale here. It is 7.4 liters per person per day. That is so little. It is very, very little. And we are thinking if we don't get funding that comes in a way that we call flexible, flexible to mean that we can allocate it to the different sectors without having to earmark it to certain activities, we're going to see these problems continue. Walsimlenje jangu ekizibe kimisirize na bamwe omumpunji kutandika kuhunga omukampu bakagaruka mu mahanga gabo no baga gakirimo entaro. And hygiene services as well. If you move around the communities, you see that there is a lot that is needed that needs to be done in order for the refugees to have to stay in good environment conditions. Especially when it comes to water for drinking, sometimes it's fetched from directly. Kusudi nishiepushe nijiokoe. Guvernema inasema meja ni leader M23 ikuye kamati mwingine kwenye mimi nilikuwa ninaongoza. M23 inasema ya kwamba mie njo niliita guvernema kusudi ibapike. Amakuraga gasha kwa Sengendo Abdul Karim. Webari Sengendo Abdul Karim reka tumereho tushikwenera ganda makuru Maha TV West. Lwa katoli kundongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga
bangambye omubiri munafunafu kachigata inamanyi kachigaba ngambye tolina manyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina ganje ni Mbabazi Emmanuel gano ya ry'amarembo trading center Chamunga tukora n'amashanyarazi ga fresh solar tubikorire mu kumaro bwire bwingi akube nyuma ho tukatine amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kungatwiza fresh solar kuyizire twateka saruni Mweniwe owa saruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotera, noti munana noti, ashatu na mukaga, hatano na mushanju, ngaga ni itano, eyabusha. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. kurugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanizibwe je kora birometendere hicere ukongera birungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto nubahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi kumutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ugurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya biri kukeraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Buli kiroto nikitandika kike kyayika rwagati nikyetagisa abanywani ogwe ni Shuku Sako abehireyo okuyikiriza ebigenererwa byawe kurabira omukubika twine accounts nka individual, joint account, group savings account, institutional accounts, obonwenda commercial loan, school fees, ez'obuhingi n'obulisa, boda, land title, chapa, ninga express, omushahabiri neina zonka amagoba agari kubasikira buli omwe. Tayayira amataji gaitu a head office Kishabya, Shuku Town Council, Rwanya Muchinya branch, Kabgohe branch, Nyihanga branch, Bugamba branch, Nyamukana branch, Mbarara, Ntare road, na Nyakarama outreach. Tira star, bibiri kirana nina, emwe ina emwe, hash. Okozesa obuhereza obwa mobile banking. Tira note mushanji mukaga, ananishatu, 18 5 wakozesa momo n'ubu inamani go kushashurira ibishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa urikozesa simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ninga shigo scanning code kudownloadinga momo app obase kushashurira mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinji munonga chorobi kandi nikiyamba utashisha bwire iwe yahaye simu yawe woshashure ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho Rya Mjungu Sako yakuretera umugisha go kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika ku maremyeze 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi biri muza water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'emicha yawe yo kusingura ereyongera. Rya Mjungu Sako bino buhereza bwa business loans
school fees loan, agriculture loans, boda boda n'izindi nyingi. Rya Mujungu Sako erashangwa rya Mujungu Nyakasharara Kaharo umuri Kabale kandi ina mataji umuri Kahondo Maziba Buharaka Mwezi rw'amatunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Karimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu noti mushanji ibiri anana mushanju 58 nkaga na mwenda. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. wakozesa momo nobo inamani go kushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa urikozesa simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ninga shigo scanning code ku downloadinga momo app obase kushashura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinji munonga chorobi kandi nikiyambo butashisha bwire iwe yahaye simu yawe woshashure ejo niyo momo amana gari kuretera kuciraho. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kweyikirizamo nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ijo tora no myenda yitu nkasa silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda na hamukoro na bags ezirukwihayo style yawe omubwijire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje aharimbaguta street ahashungine n'ecombeko echa Hosma Ruma Abernina tukunyirize Christmas age ebirukiraho tera not mushanje 58 16 kinananibe not 8 Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. Hey yo, hey. Kaba, tema, kaba, tema, nyota, si Kebera chokoro wangure birabo kakasaro vimbo awangura byava mbiro kaba teme nyonta teme nyonta kaba teme nyonta kakasaro vimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervis. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kuruka yomukahumro herizoba President Yoweri Kaguta Museveni yabuganaho abaturo ku Rugom District yambarara hamwe na Mbarara City hatrai Boma. Museveni yaraganso kombeke trai Chenyonyi ecanya kisharara kugira ngo cingane neca Entebbe okutungura eby'obushubuzi omuchange chim. Abahagizi ba NRM bayegitwaho aba Patriotic League of Uganda batandikira amayiri 2 ahankuto ya Masaka ubu barukwemurikira abanyambarara uko bashemerirwe no koreka ubushaji bwabo aha bwa President Museveni ubu bariyo nubarondera karuru. Aba baba bebembirwe Michael Wajira Kaguta Toyota mukuru wa Patriotic League of Uganda owahiga batezi bakaruru okuterera President Museveni ayongere okutwara Uganda misho. Nimbashaba ngo muhagire NRM muhagire President Museveni na all flag bearers ninyenda ngo ninshaba ngo structures zetu tukozire z'abantu 5 na 2 aha cyaro
ninga polling station mwino kubaho kare shahi ibiri konka ningumiza muri bashomesa tukozera structure ya PLU kuba NRM ekitwerere byo abantu 52 polling station no kwenda ngo abo nibo bakumanya nakataka karuku abesimbire ahantebe zitari zimwe na zimwe bayoreka barakorere abantu nikwe kubashaba kubaterera karuru umwaka gurukwije Jombere wakaruru cyumwe kushabe myindo andura nyine mukangwenda kikonga change kwenda tushua oya aba empuka muza kubaje nyo cyumashaba nibashaka komese byazeze baza gukora nimwe kutango kwa support already maintain projects zikona kweka ngabana bakuma university nira kuka kubateka ka stipend allowance okugamba kwa President Museveni yayoreka ebyagenderere kora ahiyashobora ahakwombeka ekicayi cyenyonyi echa cyanyacharra kikaza ha mutindo no kore nkuto zitari zimwe na zimwe bambara mukahirwa China bagende haile benda bakora business na South America munahari shuru waleze mushaka ikubenda itanao bara bakulia burayi benda ba China bagize ngo hakufu nzo wabo na yashana bazakora bakisha icyamani cyukwingana n'cyantebe Museveni yashaba abanya-Uganda okuterera abantu ba NRM akaruru babase kumukwasa mu ntebe kanisa ezayinire abanya-Uganda barebe nyande kwinganeti bajyambite twasingire cyahwire kokanyenda kubataba weki turade kironere namba house to house so that we aim at 99% barara aha mukorogu abanyambarara abarukurenga bitano okurugo mu kibina cha National Unity Platform hamwe n'ababire besimbire ahantebe nkeyo wa meya hamwe no munyishengero wa Mbarara City North bahinduka nukwe kwegita aha kibina cha NRM President Museveni yakwasaba sinjira karuruka NRM bendera nukwe n'abanyambarara batari bamwe na bamwe okumuheberabo ebyababira umwente icumu hamwe n'engabo na bitano umwako kwija umuko kubanza twena tuteze President Museveni akaruru kolekensi yona nti Uganda nekunda President Museveni abeshongozi batari bamwe na bamwe nabo bacamura enkuyanja y'abantu aba bari aha Chayiboma nde Michael Tumwachire abwa TV West Agacencwire makuru ag'ebyemizano timu y'abazandu batano ku rugo muri Mbarara nibo bariyo nibetebekanisiza empaka za burengero izobe za power lifting ezurikwija kubahebera runamwenda by'okwezi oku ahari no gain aho muri Mbarara babina amasongo nibija kusingura emidari omu mpakezi competition istambe bulungi kubanga abana basudde bulungi ebyuma tubadde n'abakyala nabo basudde bulungi nnyo abantu bonna babadde bulungi abana bazanye bulungi era nsuubira nti empaka eziddako eza national championship ezigenda okubeera e Kampala
tugenda kuba nga twetegese bulungi nnyo olw'okuba nti abaana bazanye bulungi empaka z'olwaleero. You can see the players have really prepared very well. The participation was amazing. And when we see the turn up of the supporters, they are also cheering. That gives us like more effort and more hope that powerlifting will go up in the Western region. It will grow more, and all over Uganda and maybe all over the world. It will be doing very, very well. I will remember the camp. Okay, squats. Wabere kuba murebe muronjo w'amakuru Agacencwire Agakusiyona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand. Reka tukwendeze kurara kuronji aganu gatagereze nyenshakare eshaha mshanjizi hangwe na shayibirizo mwebazi orare kuronji. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensiyona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kenshiko. Program okumbireba musibire program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba embogo embogo nyendo jinywe najigamba hati jinywe aboka noza kuba gitokuza kuba kubi yes nicho kunywa chuno gichunshu niyo kabagambira go mutakorembo akumixinge mbazi emyaka mukaga China nyunga natanje kujya nkora argument yabere otaka package sini kiraka domba ngana uri mukamutakunde ba TV nawe re mwana natanje kuze gerati atumkureba embogo wena ni ngamba ni mbarabarka kachupa shiringi kuma mukashesho myango wano za kubyama tina events nebintu omonta akunde bintu birungi abantu abo dabaje kubakora decoration mwene mutakubyihura washemerero ari umuntu kuyahe sente kandi ugaruka kashemero omwana w'omburuzi bemerire na Reverend Joy ahereze korembaga aho hasama atina yamukorera agarango bino noreba umwanya ujuta eje mbaga ne omburuzi very beautiful, yes, very beautiful. Kandi Joy niwe bitire mamani ninyenda aba fresh abamashanyarazi murebeke ngo tumwarayinga amashanyarazi ga jinja byone byorakore byona oboine ka fresh yonka niye kubasa Christian winga in case amashanyarazi gagenda lower Satural Road Mbarara nyoma zombire mbaraganise kubagambira aba politician akishazire za Ntwara
mwenu politicians katwikiriza